Moya Khabane wa Sesotho Sermons and Programs ke rata ho dumedisa sabateng sena se setle hoseng wa letsatsi lebitso la ka ke Kwantlane Molefi mme letsatsing la kajeno re na le moruti Tsebang Kgwedi ke moruti kerekeng ya Masala mme se le dilemo jwale a etsa mosebetsi ona wa Ntate Modimo. Tsatsing la kajeno o tla tsamaya le rona ka thero ya kajeno a hlile a re tataisa go latela mangolo a halalelang a re fitisa hore na e ka ba maemo ana re phelang ona a sewa sena a lefu lena la coronavirus na e ka ba e se le qetello na e ka ba e se le bofelo na. Mme ntle le tshenyo ya nako ke rata hore ke tle ke etse thapelo e le hore jwale tle re fete re fane ka dithapo go moruti ha re etseng thapelo. Ntate ya Mosaya tletseng lerato ya leng haelo dimong Jehova Modimo moetsi le mmopi wa dintho tsohle re leboha ka mpho ya bophelo Modimo wa rona ha ele mona re ntse re baballetse le ha ga maqaka ba itsiana re sebile re rapella bohle ba lahletsweng ke baratuwa ka baka la maqaka ba itsiana re leng ka rona hore Modimo e ba le bona itlotlise o iponahatse maphelong a bona. Re kopa tshwarelo ya dibe ntate ya halalelang. Ntate Modimo moruti ke eno a o tla tswela pele o bolela efangedi motsotsong wa jwale re mo beya ka tsela e kgethileng go ba pele yena o be le yena Modimo wa rona nakong ena re a kopa re a rapela go be le babuhi hape lebitsong le leholo le le etlela morena le mmoloki wa rona le Jesu Kriste. Amen. Amen. Moruti wa ka ke o fa sebaka jwale tswela pele ntate. Ke a leboha ntate. Ke a o dumedisa mohi ke a o dumedisa mamedi wa lenaneo lena la Sesotho Sermons and Programs mme ke motlotlo haholo hoseng ha Sabata ha letsatsi le leholo la Modimo, letsatsi leo e seng la batho, letsatsi le kgethilweng ke Modimo tshimolohong hore e be letsatsi la phomolo, e be letsatsi la hae. Matsatsi ana a mang a tsheletseng hore re etse mesebetsi yohle ya rona kaofela empa hore la bosupa ke phomolo ya hae e le Jehova. Ke a o mema hle o senga tsela ka jeno hore ke re tlo sheba sehloho sena se reng fela na coronavirus ke bofelo ba lefatshe na coronavirus ke bofelo ba lefatshe na. Mme temana e re tla qala ka yona buka ya Mateu kgaolo ya 24 kona mo re tlo qala teng. Mateu kgaolo ya 24 temana ya 4 re tlo bala botshelela ho isa ho ya borobedi hape. Mateu 24 temana ya 4 e re yona Jesu a araba a re iponeleng le tle le seke la thetswa ke motho. Temana botshelela o re le tla utlwa dintwa le medimo ya dintwa le mpe le bone hore le seke la tshowa tseo tsohle e ka kgona di etsahale empa le moo ha iso be bona bofelo hobane setjhaba se seng se tla tswela se seng matla, mmuso o mong o lwantshe mmuso o mong, di tla ba teng le mafu a akaretsang le tshitshinyeho tsa lefatshe ka nqa tse ngata empa tseo tsohle e tla ba qalo fela ya tlokotsi. Ntate Modimo a hlonefatse palong tsela hoseng hona ka lebitso la Kriste morena le mopholosi wa rona. Amen. Ngwaneso ya ratehang, ha se le kunutu, ha se sephiri hore coronavirus e bakile pherekano le tshitshinyeho e kgolo ho dingaka tsa rona le baoki ba rona. Ntho ena e bakile tshitshinyeho e kgolo ho bontate le bomme ba itsamaelang fela diterateng tsa metse ya rona. Ntho ena e bakile pherekano le mebusong ya rona.
re tloa ka mmuso o monyenyane ka ho fetisa re o moholo-holo ka ho fetisa lefatshe lena. Mme ke a tseba hore ka bomong ba rona re le batho re lahlehetswe ke banka rona ka lebaka la kgodimo ena. Ke a tseba hore e ka nna ya ba o lahlehetswe ke ntate wa hao ha re bua tjena, kapa ke mme wa hao, kapa ke kgaitsedi ya hao, kapa ke nkgono wa hao kapa ntatemoholo wa hao, kapa ke molekane wa hao kapa ngwana hao. Mme ke metswalle e meng e lahlehileng ke bahaisane. Nthwena ha hona motho kajeno lena a ka reng ha ya mo ama. Nthwena e etsa hore batho ba ipotsa dipotso tsa hore na ebe e se le bona bofelo ba lefatshe na ebe coronavirus ha e se le teng tje, banna na ebe se re hlere le qetellong ya nako, kapa ba bang batho ba re atjhe he banna ke koduwa fela e ntseng e etsa jwalo ka koduwa tse ding tsa tsa lefatsheng mona, ha re e fete fela e tla nne e fete, nako e tla tla eo re tla lebala ka yona. Moratuwa wa ka, ha re ke re shebe lentswe la ntate Modimo ka taba ena, mme ha re ke re shebe hore na ebe na bokgopo le sebe, bokgopo le bohloko na le nthwena ho thweng ke sebe e leng mohlodi wa tsena tsohle kaofela hore na hantle-ntle na di tswa kae ntho tsena. Ha re shebe fela hore Morena Modimo wa rona yena, lentswe la Modimo la hae le a hlalosa hore tshimolohong e ne re ha etsa dintho tsohle ka ha ka etsa dintho tsohle kaofela tshimolohong mane bukeng ya Kgenese kgaolo ya 1 temana 31. Bibele e re Modimo ha ka etsa tsena tsohle tse ntle kaofela, yaba Modimo o a bona tsohle tseo o di entseng hoba di molemo haholo. Modimo a bona hore tsohle tseo a di entseng di molemo haholo. Ka Senyesemane e tla re it was very good. Ka mantswe a mang, dintho tseo ntate Modimo a di entseng tshimolohong ha na etsa dintho tsohle e ne le dintho tse phethehileng ka botle, tse phethehileng ka bokgabane, mme ke sepheo sa le morero wa hae hore lefatshe mona ho phelwa ka botle le ka bokgabane bohle kaofela. Buka ya Luka kgaolo 19 temana 10 ha e bua ka semelo sa ntate Modimo le morero wa hae ka rona. E re hobane mora motho o tlile ho batla le ho pholosa hohle ho timetseng, moratuwa wa ka ke sepheo sa ntate Modimo sena ka rona. Sepheo le morero wa hae e ne le hore re phele ka kgotso, re phele ka kgaphatseho, re phele ka thabo. Empa wa tseba nna le wena hore kgaolong ya boraro ya buka ya Kgenese hona le ya ileng a kena a iketsa ntshunya kgare mkgotsong le molemong ona o nong o rena lefatsheng. Yenwa o bitswa Drakone, o bitswa noa ya kgale, o bitswa diabolos le Satane. O ile a kena lefatsheng la rona, ya ba ho fihla a kenya sebe ka hore a thetse mma rona mme Efa, ebe ntate Adama o amohela fela thetso ena, mme ya ba jwale ho tloha mono ho so qala ho yekana, ho so qala hore jwale ebe re qala hore re tshwane diphoso, re qala hore ha Modimo a na botsa hore na hantle ho etsahetseng ka mona, ebe ntate Adama hore mosadi o mphileng yena, mme Efa a botsa hore noa eo o entseng, e le ka mantswe a mang hore molato ke wa hao ntate Modimo, molato ona ke wa hao. Wa hopola moratuwa wa ka hore tloha mono o ile a kena ho kula, o ile a kena bohloko, o ile a kena mahlomola, o kena dillo, mme qetellong ya ba lefu le a latela. Mme ho tloha mono moratuwa wa ka ile a ba mo lefatshe la rona jwale le tlalang bohloko le mahlomola le masisapelo, hobane jwale sebe ne se kene lefatsheng. Mme jwale sebe sena ha ile hantle fela ke supe hore re sa le qalong tjena hore hantle sebe ke bona bothata bo boholo bo lehodimo le tobaneng le bona, bo ntate Modimo a lwantshanang le bona, bo qetellong ka mohau wa hae a tla hlola. Ka madimabe sebe sena se keneng, se kentsweng ke Satane, jwale o rata hore e ke ntate Modimo yena ya etsang dintho tsena tse mpe. Ha o makatse ka jeno hore ha motho a hlokahetse ba re o nkilwe ke Modimo, ha ntho e etsahetse e bohloko motseng, koduwa e etsahetse jwalo ka hona tjena noka ne di tletse di nkile batho, di tletse mane Podiadi mokgotlong mane, mo ntso o tswela pele ka morero wa metsi a dihlaba tsa Lesotho.
ho tlono ka mono inkile dithepa inkile metjhini inkile dikoloi ba re ke thato ya Modimo. Moratuwa wa ka wono ke morero wa e mobe ke morero wa Satane hore a etse hore ntate Modimo a hlae a le mobe ka mantswe a mang qetellong re tle re qetelletse re ntate Modimo o mobe o kgopo ha ana lerato. Jwale le ha o le jwalo moratuwa wa ka ha re ke re tadime semelo sa ntate Modimo malebana le boteng ba bokgopo le boteng ba sebe le boteng ba ntho tse mpe tse tsalang lefatshe mona kaofela. Ha o tadima o tla bona hore Jesu ha ana tlile lefatsheng mona o tlile hore a re bontshe semelo sa seo ntate Modimo a leng sona. Ha ko bolella hore Jesu ha ana le teng mohlolo o mong le o mong a ileng a o etsa o na o etsa ho phekola batho ba angweng ke bohloko bo bakuweng ke siki e bakuweng eo mohlodi taba a yana hantle e hleng ileng sebe seo mohlodi wa sona ileng Satane. Jwale a tse sefapanong teng mane ke mo o ile fetang re bona semelo sa ntate Modimo se hlaka ka ho tlolowa mme mo re bona ntate Modimo a hlaisa lerato la hae haholo. Buka ya Baroma kgaolo ya 5 temana ya 8 ke a e rata e re empa mo Modimo o tutisitseng lerato la ona ho rona teng ke ka hore re sa le baetsadibe Kriste o bile a shwa sebakeng sa rona. Moratuwa wa ka Modimo o re bontshitse lerato la hae ka hore a re romelle Jesu ge sa le baetsadibe ge soka re hlwekiswa ge soka re hlatswa ka madi re tlatswa ka madi yaba Modimo o romela morao wa hae hore a tle a shwe sebakeng sa rona. Se re boletse hore buka Luka chapter 19 verse 10 itse mora motho ha o tlile ho batla le ho pholosa hohle ho timetseng. Temana e nngwe ke ratang e senolwang semelo sa ntate Modimo ke ba Korinto ba 2 kgaolo ya 5 temana ya 19. He ke rata temana ena e re ke hore Modimo o no lo Kriste ha o busetsa lefatshe go tsong ho ona ka ho se balle batho dibe tsa bona mme o kentse ho rona polelo ya poelano. Moratuwa wa ka lentswe la Modimo le re Modimo o no le ho Kriste ha ne a kgutlisetsa batho ho yena. Ka mantswe a mang morero wa topollo ha o no o etswa kapa o phethwa ka hore Jesu a romelwe lefatsheng Modimo o na le ho Kriste. Temana e nngwe ke ratang ho le matla haholo ke ya buka ya Johane kgaolo 10 verse 10 e ntse re bolela ka semelo sa ntate Modimo malebana le bokgopo. E re 10:10 Baroma Johane 10:10 e re senokwane ha se tle ha e se utswa le ho hlaba le ho timetsa fela. Nna ke tlile hore di be le bophelo di bo bone ka ho fetisa. Moratuwa wa ka temana tse di baleng ka ho fela hona jwale di tiisa hore Modimo o lerato e leng taba eo re e fumanang bukeng ya Johane ya 1 epistole kgaolo ya 4 temana ya 8 le temana ya 16. Jwale potso eo re tlang ho ona jwalo ka re boletse ka hore na coronavirus na e hle ke bofelo ba lefatshe. Ha re ke re batla hore hantle coronavirus ke eng. Ha o tadima ka Bibele o tla fumana hore e wela tlasa mafu a akaretsang jwalo ka o hlokomela o tla bona hore mona Mateo 24 mo re baleng teng temaneng eno ya bo supa itse di tla ba teng le mafu a akaretsang le ditshitshinyo tsa lefatshe. Mafu a akaretsang ka Senyesemane mafu ana a bitswa ka hore ke di-pestilences. Coronavirus ke lefu le akaretsang hobane le teng Maseru le Sotho moo ke leng teng, le teng ka rona Lesotho kaofela, le teng Afrika kaofela, le teng Asia, le teng Europe, le teng Australia, le teng Americas kaofela tsona, le teng hohle. Ha ona continent eo ka reng ha leyo ho yona. Ha ile hantle ha ona motse le motsana o ka reng hona jwale coronavirus ha eyo ho ona. Ke lefu le akaretsang. Jwale ke re shebe ka Bibele hore na ebena ntho ena ho thweng ke pestilence kapa mafu ana a akaretsang na hantle a bolela eng. Ha ko bolelle hore pestilence
e hla makgatlo a mashume a robedi a motsomong ka re ho lentswe la Ntate Modimo. Mme jwale ba bang ba ka re atjhe mohlomong tsena ke ntho empang etsela fela lefatsheng empa go bolela hore pestilence ha e hlama lefu le akaretsang ha le hlama le hlaha ka lebaka ntlha pele lebaka la pele ke hore le hlaha ka lebaka la fela la boteng ba sebe ha re shebe mohlala ka ro bibele buka ya Jobo re bona monna enwa a hlaela ke ntho tse ngata fela tse bohloko fela qetellong a otlwa ke lefu le mo otlang ho tloha hlong ho isa bonabelo maloto la hae ho isa monwaneng wa hae o motona monna enwa a tswa dibebe tse nyeunyang. Ntho ena e etsahetse motho e se hobane a entse bobe kapa a entse jwang empa e etsahetse ka lebaka la bona fela o phela lefatsheng la sebe. Mme jwale ya ka morao tsena kaofela e ntse le satane ka sebele. Mme lebaka la bobedi le di-pestilence kapa mafu ana a akaretsang a ba teng ka tsona ke hobane batho ba entse borabe le kgahlanong Ntate Modimo. Mme jwale Ntate Modimo o arabela ka hore a otle lefatshe ka mafu ana a kang ana. Mohlala dikotlo tsa ntse 10 tse leng tsa wela Egepeta ha o rata o ka re di supile hobane tse tharo tse qalang di ile tsa wela ba Israele tsa wela le ba Egepeta ka tsela e tshwanang empa tse supa tse qetellang di wetse ba Egepeta fela e le kotlo kapa karabelo Ntate Modimo kgahlano le borabele bo ne bo tswa ke Faro le setjhaba sa hae. Jwale mona Ntate Modimo o na le ka hore a bue le setjhaba sena hore hela nkutlweng ke a bua. Ntate Modimo moratuwa ba ka go bolelle hore ha a qala o bua le rona o bua le rona ka o seba, o bua le rona a hweshetsa buela fatshe e le hore re tle re mo utlwe. Ha re sa mo utlwe o phamisa lentswe la hae mme ha a bua ka matla o tla bua ka letolo, o tla bua ka mahadima e le hore batho ba tsebe hore ba mamele ba utlwe Modimo ha a bua le bona. Lebaka la boraro leo mafu a karetsang a ka bang teng ke nako Ntate Modimo a seruisang tshireletso ya hae setjhabeng sa hae ka hobane se mo sitetswe. Ba tlohetse tsela tsa hae jwale hore ke sirua pela lona ke le siela hore jwale dikotlo di le wele hodimo. Ha go bolelle hore mane le felle bana ba Israele ha ba se ba tswile Egepeta jwale ba fetola Ntate Modimo ya ba o tlosa tshireletso ya hae hang ha e tlosa fela ho tloha ha bana ba tloha Egepeta ho fitela mono mo bana ba le teng mono ho so ka ba le motho ya lengwang ke Noa le ka mohlao le mong a tshela le Noa ne di tletse le felleng tsatsing leno ya ba Noa di lo maemong le emong ya neng a le teng kampong ya Israel. Batho ba shwa ka bongata ka dikete tsa dikete ho fitela Modimo a kena dipakeng a re ho lekane moshe e tsano ya koporo o e fanye tupeng bohle ba itadimang Noa ena ba tla phela empa ba sa itadimeng bohle kaofela ba tla shwa. Le ka jeno Noa ntse fanyiwe tupeng Noa ya koporo ke Jesu ka sebele fapana sa Golgotha mme batho ba ntseng ba tadima ho yena ka tumelo ba ntse ba bolokeha le ka jeno moratuwa wa ka. Lebaka la bone leo mafu ana a karetsang a ba teng ke matshwao a ho tla ha Morena Jesu Kriste. Jwale hona ho supahatsa hore ke matshwao ana a bontshang hore jwale re qetellong ya nako se re nakong eo Jesu a ka natla neng kapa neng. So sa rona ntse se re na coronavirus e hlile ke bofelo ba lefatshe na coronavirus moratuwa wa ka ke letshwao la hore re qetellong ya nako Jesu a ka tla neng kapa neng. Ha go bolella hore motho a tloang mona Maseru a ya Mokgotlong ha eso kwana ha a fita Bothabothe a bona ho ngotswe dikilometara tse 188 uthi ka tsona tla bo fita Mokgotlong ha eme mono a re se ke fihlile Mokgotlong. Motho yena o lokela hore a tswele pele ka leeto a tseba hore jwale leeto la hae o sana le dikilometara tse 180 ka mantswe a mang ho tloha Maseru moo e leng about 300 kilometers ho tloha teng ya Mokgotlong o sa tseba hore jwale o sa tsamaile ho feta 100 la dikilometara ha le Bothabothe mme wa tseba hore o tlameha a tswele pele ka leeto. Mawatla ke batho ba ireng ha ba fita letshwaong e ba fita ba ema teng e be leeto la bona le fella hona moo. Moratuwa wa ka matshwao a mpa supatsa fela gore se re le haufi. Jwale Jesu ha bua ka tsena bukeng ya Mateo 24 mo sentse re phethile teng te bana bo supa hore hobane setjhaba
se seng se tla tswela setjhaba se seng matla mmuso o mong o lwantse mmuso o mong yena taba ile a etsala moratuwa wa ka mme ge fitile kapa e ntse e le teng hobane ha ile ntente dintwa di a fela empa mo ho latlang ha bonala hantle ka botlo wa hore jwale ntwena ya malefatshe kaofela ke mane ntweng ya pele ya lefatshe mo jwale Germany e ne lwantshana le mmuso wa England mme jwale bohle ba selekaneng le England ba lwana lehlakoreng la England bohle ba selekaneng le Germany ba lwana ka lehlakoreng la Germany ntwa bobedi ya lefatshe ntho e tshwanang hona lwanwa mono ntwa ena ya ntsanna tsa ama lefatshe kaofela mme lefatshe la re tlekelele ka lebaka la dintwa tse tse kgolo hona jwale tjenana ha re tswela pele ka tebana tsena e re tle re tswele pele e re mona di tla ba teng hona jwale tjenana ha hona ka hanang hore tsatsi le leng motho hona le bana ba shwang le batho ba shwang ba bolawa ke tlala ke mokgatlo ona wa lefatshe wa dijo World Food Program le yona United Nations e ntse bua taba e tshwanang ke lo ka yona mmamekgatlo jwale temana na e tswela pele e re le mafu a akaretsang mme corona e fika e wela kara sekele ya mafu ana a akaretsang ha ke re high blood ke lefu le akaretsa bana lohle mona lefatsheng tswekere ke lefu le akaretsa bana lohle mona lefatsheng cancer ke lefu le akaretsa bana lohle mona lefatsheng mafu ana a mangata re ka bala di-stroke re ka bala ntho tsena di teng HIV ke engwe ya mafu ana a ileng a emisa lefatshe hlooho ke leba modimo hore ba fumane ditlhare tse etsang hore e be tlasa taolo ntho ena motho a nna kgone hore a phele bophelo ba hae bo tlwaelehileng jwale mafu ana a ka feta 20 kaofela au re a bitsang ka hore ke mafu a akaretsang kapa re hle ke re matshwao ana a Jesu a buileng ka ona ke matshwao a fetang 20 jwale ke ona le motho se ntse ke se ratang mona se buang ka taba ena e re buang ka yona kapa taba ena ya matshwao ana a qetello a supang hore Jesu Kriste o sa laufinyane motho ena ke mo ratang yena o ngotse buka mona ho ke Testimonies to the Church volume 9 ore mona ke tla bana ka Senyesemane ke tlo itloka ka Sesotho ore we are living in the time of the end re phela matsatsing a qetello. The fast fulfilling signs of the times declare that the coming of Christ is near at hand. Matshwao ana ngantse a phethalang ka potlako a supa hore re se re le haufi le ho tla la bobedi ya Kriste. The days in which we live are solemn and important. Matshwao matsatsi a re phelang ona ke matsatsi a tlokotsi ke matsatsi a bohlokwa. The Spirit of God is gradually being surely withdrawn from the earth. Plagues and judgments are already falling upon the despisers of the grace of God. Dikotlo le dikasolo sentse di wela hodima banyefudi ba mohau wa modimo. The calamities by land and sea. Dikodua tsa lefatsheng le lewatleng. The unsettled state of the alarms of war are potential. The forecast approaching events of the greatest magnitude. Super the Review and Herald, February 11, 1904. The world is becoming more and more lawless. Soon, great trouble will arise among the nations. Trouble that will not cease until Jesus comes.
hona mo re leng teng mona ho hobe empa ho tlo tla ba hobe ho feta ha ila ntle ha re mona ho tisetsa hore ho tlo ba beteng empa re fela moratuwa wa ka tlo fatshe le banta la setso fasten your safety belt because ho tlo tla ba hobe ore mona ha tswela pele ore there are stormy times before us Christian service there are stormy times before us but let us not utter one word of unbelief and discouragement ore ho tla dinako tsa difefo ka pele ho rona empa ha o se ka ba le mong wa rona a ka buang lentswe la nyahamiso kapa lentswe la ho hloka tumelo moratuwa wa ka re phele jwang motswalle mong wa ka yo thweng ke Macphil ore mona modimo o ipiletsa lefatsheng la rona le tswileng taolong ore mona there is nothing more important to him than saving as many people as possible ore ha ona ntho e bohlokwa ho feta hore modimo a pholose ba bangata ka moo ka kgonang ka teng ha tswela pele mona Macphil when God withdraws his protective power natural disasters death dealing disease run rampant ore mona ha modimo a tlosa tshireletso ya hae ya matla ore jwale dikoduwa tsa tlholeho di wela lefatsheng mafu a bolayang jwale a tamukanya lefatshe a le qeta ore moratuwa wa ka these events drive us to our knees to seek refuge in Christ and the promises of his word mantswana ore mona ntho tsa di etsa tsena di re susumetsa hore re mangweleng a rona le re batla tshireletso ho Kriste le ditshepisong tse lentsweng la hae Matthew 24:14 yona efangeli ena mmuso e tla bolela lefatsheng lohle e tle be bopaki ho ditjhaba tsohle mme e tla ba hona bofelo ho hlaha moratuwa le kajeno modimo tsa bua le lefatshe le ditjhaba tsa lefatshe hore ditjhaba tsa lefatshe di utlwa modimo ha bua le tsona ore mona Matthew 28:19 ore yang ke hona le go ditjhaba tsohle le ba kolobetse ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang mme le ba rute go boloka tsohle tseo ke le laetseng tsona mme bonang nna ke na le lona ka mehla yohle ho isa bofelong ba lefatshe moratuwa wa ka Kriste nna le wena re tsamaye re lefatsheng re bolele taba tse molemo ore haeba ha o so ka o utlwa taba tse molemo mamela ka jeno utlwe hore modimo wa ipiletsa ho lefatshe la kajeno modimo wa ipiletsa ho lefatshe le mo amohele lerato la hae jwale potso ko rena re etsa eng nakong tse kang ena ya tlokotsi Luka 21 ngaka Luka jwale ha ka bua le rona re utlwa rona o reng Luka 21:26 le 28 ore batho ba tla nela meya ya bona ke tshabo le ke tebello ya tse tlatla lefatshe moratuwa wa ka ho tu ba bang ba tla shwa le pele koduwa di fita ho bona ba tla shwa pele twa ka tebello ya tse tla motla lefatshe o robane tse mahla tsa le di motla sisinyeha 27 ore ke moo ba tla bona mora motho a etla ka maru ka matla le ka kganya e kgolo ke moo ba tla bona mora motho a etla ka matla le ka kganya e kgolo mamela rona rona re etse jwang 28 e tla re ha tseo di qala ho hlaha emisang dihloho mme le lela le hodimo hobane topollo ya lona e tla be e atametse moratuwa wa ka lefatshe la rona le alla le batla ho lokollwa diphoofolo le tsona di alla di batla ho lokollwa le batho ba lefatshe ba alla ba batla ho lokollwa modimo re ha tsena di etsahale re lelale le hodimo re phamise dihlooho tsa rona hobane topollo ya rona e se le haufi ke a morata modimo wa rona hore o bua le rona le ho senga tsatsi la kajeno ha polelo e teng mona e hlahang ka makgetlo a 365 ke ba e badileng e reng o ske wa tshoha o ske wa tshaba o ske wa tsieleha
polelo yona e tla makgatlo a 365 e ka re mona modimo o re tsatsi le leng le leng la le o phelang o lokela hore o lemohe hore o seke wa tshoha ye ngwa dipolelo tsena e tla bokeng ya Isaiah 41 verse 10 moefangedi wa testament ya kgale ya bitswang Isaiah ke bana le 10 o re o seke wa tshaba hobane ke na le wena ke mohlala fela wa temana tsena tse 365 tse ka ra bibele tse reng o seke wa tshaba o re mona o seke wa tshaba hobane ke na le wena o seke wa tshoha hobane ke modimo wa hao ke tla o fa matla ke o thuse ke o tiise ka letsoho la ka le letona la ho loka haka moratuwa wa ka modimo tshepisitse hore o tla re tshwana re tiise ka letsoho la mme le ho rona kore ha batho ba ntse ba shoba ba bolawa ke tshabo o re rona re se ke ra tshaba John 14 verse 1 o re dipelo tsa rona di se ferekane dumelang ho modimo le lona le dumele hobane meaho e mengata tlung ya ntate ha o ne ba o se jwalo nka be ke le boleletse ke ya go lokisetsa bodulo mme ke se ke ile ke lokisetse bodulo ke tla boela ke boye mme ke le nkela hona hore mo ke leng teng le be teng tshepiso ya modimo ke ena ho rona Jesu o re wa ya o tla kgutla mme jwale ha tlile o re o tla tla a re nkela ho yena hore mo a leng teng le rona re tle re be teng ke rata mantswe a Paulos o tite kgaolo ya bobedi ha ntse a bua ka ketsalo e tshwanang kgaolong ya bobedi temana ya 13 o re re ntse re lebeletse tshepo le hlonolo le ho hlaha kganya ya modimo o moholo Jesu Kriste mmoloki wa rona moratuwa wa ka wa tla modimo o moholo o keke wa khutsa wa tla modimo wa rona mme o tikeletswe a re ke sefefo wa tla modimo wa rona mme o tla ka tshabo o tlo tla lefatshe tshabo le thothomelo mme ho tleng mona hae o tla ho tla lopolla setjhaba sa hae rata pasal ma 50 hore o tla bitsa mahodimo le mafatshe a re hela tlohong jwale le tlo bona ha ke bitsa setjhaba sa ka ke bitsa bohle ba entseng selekane le nna ka sehlabelo moratuwa wa ka sehlabelo sa Jesu ntse se le teng sehlabelo sa Jesu sa hore mang le mang ya mo amohelang e le morana le mopholosi wa hae o tla bolokeha mme a ke atimela ha ko bolelle hore ona le mantswe a mona ke a ratang mona ao ke a bolellwang ke monna enwa ke se ke mo qotse pejana eo ke Mark Finley pokellong ya dingolwa e bitswang ka hore ke Signs of the Times hantle ke magazine kapa ke newsletter e ntshuwang kgafetsa le kgafetsa kgwedi le kgwedi mme e phatlalatsa lefatshe lena kaofela mme yena ke special edition e buang ka tabana COVID-19 mme sehlooho sana se bitsa ka Sotho ke facing the crisis with confidence ho tobana le tlokotsi ka sebete o re mona God has a purpose in permitting these calamities to occur. Modimo o na le sepheo ka hore na hobaneng ditlokotsi tsena a dumela go di etsahale. He is calling us to complete dependence on him. O re biletsa hore re itshetle ho yena kaofela. He is revealing to us that there is no certainty in this world. O bolela mona hore ha ona tiisetso ya botsitso lefatsheng lena. Christ is our only assurance. Moratuwa wa ka Kriste ke ena fela tiisetso ya rona. Our only security ke ena fela polokeho ya rona. He is our only savior, redeemer, deliverer and coming king. O re mona ke ena mopholosi wa rona ya tlang, ke ena molopolli wa rona, ke ena ya tla bita a re ntsha tlokotsing e re leng ho yona, ke ena morena ya tlang. Moratuwa wa ka ha re tlokotsi ena ya pandemic Kriste o bua le wena o bua le nna maphelo a rona ho hlokomelehile hore e hlile a tlokotsing ye mong le mong wa rona o apere mmele o shwang empa Kriste o a tla ho ga tla re lokolla tshabong ena e kana e re phelang ka re ho yona mme a re tshepise bophelo bo sa feleng bo re tla bo fumana haeba re tla o tla fumana re shwele eba re tla ba tsong ya pele. Moratuwa wa ka ena ke nako ya hore
pelo ya hao e bokelle sebete. Ke nako ya hore o iphe matla, o etse ka senna, o itukisetse ho kopana le Kreste hae. Hobane ha ko bolelle molaetsa wa efangedi, ha se hore lefatsheng mona re tla phela ka o sa feleng ka boiketlo. Empa ko bolelle hore efangedi e re ya mong le e mong ya ratang ho ntatela a ipeletse sefapano sa hae, mme a tla ho ntatela. Mme o jara sefapano ko etsa jwang? Ho jara sefapano ko hore jwalo ka Jesu a ile a jara sa hae, ka mora nako e se kae o ile a thabiswa ho sona, ya ba wa bolawa. E le hore sefapano ke sesebedisuwa sa lefu. Ha ke Kreste a re ipeletse sefapano sa ho ntatela, o re hela kena tseleng ya lefu bakeng sa ka. Ke bua tjena hobane moratuwa wa ka, nalaneng ya lefatshe ho tloha ka Kaini e sale batho ba tsebang Modimo ba hloriswa ba ntse ba bolawa. Jesu ha sa le teng a le teng lefatsheng mona, ya ileng a etsa mosebetsi o moholo haholo, ya ba o mmulela tsela, o lokisa ditsela pele Kreste a etla, ya bitswang Yohane, ona a kgaolwe ka hlabole Jesu a ntse a le teng lefatsheng. Mme a bile a ntse a tseba, a ba tjho hore kapa metswalle ya Yohane ya ho yena e lo botsa ka yena, ha Yohane a le toronkong, e botsa hore na go ya hore banna ya lebelele Yohane hore difofu di bona, tsa di a ema, ditholo di a utlwa, ba kulang ba fodiswa, bafu ba tswa bafung. Mme ona re ha jwalo a re hantle ke nna ya teng. Lebaka la hore o tlobotseng ka jeno ha se hore ha ke yo kapa ha se nna, hantle ke mpa ke tisa fela hore ehle ke nna. Ho tloha mo shwa a shwela tumelo ya hae. Ka moranyana mono ya ba Jakobo le yena o bolawa ke sabole ya Herota, a kgaolwa hlooho. Ho tupitiro sona o ikopele hore a thagiswe, a shebitse hlooho tlase, ha bane ba mo thagisa re e se jwalo ka mongaka, nthagiseng hlooho ya ka e shebile tlase. Paulus yena ngotse buka tse ngata testamenteng e ntjha, o re yena ho thwe o na bolele mana toronkong ya Roma ba le yena o fana ka molala wa hore o kgaolwe ka lebaka la efangedi. Moratuwa ba ka ke reng ho wena, ke re lefatsheng mona ha rena security, lefatsheng mona ha re atlela ho phela ka ho sa feleng, lefatsheng mona ha re atlela boiketlo, lefatsheng mona re tletse o tla kgetha hore na re batla ho phela ka ho sa feleng kapa re batla ho ya timela ka ho sa feleng. Lefatsheng mona re tletse hore re tlo kgetha hore na Modimo ke Modimo kapa Satane ke Satane. Mona re tletse ho kgetha hore na kgetha botle kapa re kgetha bobe. Ke yona fela ntho eo re tlileng ho tla e kgetha. Coronavirus e re tsoa, hlokomela hore nako e fedile, Jesu wa tla. Ntate Modimo a nthuse, ntate Modimo a o thuse hoseng a letsatsi la kajeno, mme a re thuse ho itshepela yena le ho tseba hore fela ya tshwereng tiisetso ya bophelo bo sa feleng. Mme tiisetso eno ke bophelo bo sa feleng, e seng boiketlo lefatsheng lena. Re tla nne re shwe, metswalle ya rona e tla nne e shwe, baratuwa ba rona ba tla nne ba shwe, empa ha se hore Modimo hayo. Empa e le hore fela re nakwaneng ena e sa tsitsang, eo ya ntseng a bosa lefatshe lena e ntse le diabolosi. Empa nako ya tla eo Jesu a tlang ka puso ka ho phethahala, mme a sa inkile moratuwa wa ka, lefu re tla le supa ka monwana re re lefu tsenene ya hao e kae, re re wena le pitla ho hlola hao kae na. Empa pele re pitla mono moratuwa wa ka, re ntse re le lefatsheng lena la dillo, re lefatsheng lena leo matlo a rona a qheketswang, re lefatsheng lena leo basadi ba rona ba betwang, le baradi ba rona ba betwang, maqheku a rona a betwang a bile a bolawa, re lefatsheng lena leo dikoloi di bolayang, re lefatsheng lena leo ditshisinyo tsa lefatshe di bolayang batho, re lefatsheng lena leo bo Elewisi di bolayang batho, lefatsheng lena. Coronavirus ke ena ke e nngwe ya ona matshwao ana a supang hore moratuwa wa ka Jesu o se a le haufi. Kgetho ke hao seng mona, kgetho ke ya ka, hore na re etsa eng ha ele mona Jesu a le haufi le ho tla. Ke kopa hore re etse thapelo ho inela ho Modimo nakong ya jwale. Modimo wa rona re a leboha, re lebohile ka monyetla o re fileng ona ka lebitso la Jesu, monyetla ntate wa rona wa hore re ka amohela Jesu le ho sena tsatsi la kajeno,
monyetla modimo wa rona a lokileng hore re ka lokisa ditaba le wena o le modimo wa rona o le ntate wa rona. Monyetla modimo wa rona wa hore re ka boetse hape ntate ya ba re ntjhafatsa dikamano tsa rona le wena. Maqhama a rona modimo wa rona a lokileng le wena re a ntjhafatse molemong wa bosafeleng hobane bosafeleng bona bo tiisitswe, empa bophelo bona ha bona tiisetso. Ke a phela kajeno ho sa tla be ke le siyo, o teng kajeno ho sa tla bo le siyo. Ntate modimo re inela ho wena o seng hona, mme re kopa hore ntate o tshwarele melato ya rona, mabitso a rona wa ngole bikeng ya bophelo ntate, e le hore ntate ya matla o tle qetelle mohla o tlang ka maru morena ho tla tla kereke ya o tle re karolo e nngwe ya ba bang modimo ka lokileng ba tlang hore ba nkele hodimo wa kgahlanyetsa sebakeng. Go lebohile morena rona a lokileng, wanna ho tloha nakong eno re tla ba le wena ka ho sa feleng, lebitsong la Kreste morena le mopholosi wa rona, amen. 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 Ruri ke a leboha. Re leboha modimo hodimo Jehova modimo ka sebele ka molaetsa o no matla moruti wa rona, mme le wena go leboha ka tsela e kgethehileng ka hore be ka jeno ke ntse letsoho ka ditaba tsena tse matla tse kgothatsang. Amen. Tse kgothatsang hore re mpa re phaphamiswa borokong empa ha eso be bona bofela. Mme a re fihlile motsotsong ona ka hobane o so hlile o re rapelletse moruti wa rona. Ke batla fela hore ke lebohe babuhi bohle ba ilang ba nka sebaka hore ba tshetse lenaneo la kajeno, mme ka hore ba tlo mamela, ba shebelle, ba utlwe ditaba tsena ka morero wa hore maphelo a bona a tle a ntlafale. Mme o fihlela nako e tlang ha re boetse hape re hlaha ka ditaba tse ding tse molemo hape sabata se tlang. Morena a be le wena moruti, mme a be le babuhi bohle. Ke lebohe moifo wa heso o re sebeditseng le ona, baholo ba ka, Ntate Letete, Ntate Moribe, Ntate Mokuditi, bao re ntseng re ithukgubetsa mmoho hore ditaba tsena di tswele pele. Ho ba kwa morena. Amen. Amen.